نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. Mauli mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala, aruman ini yatud namo na isab maun pahadarat sing kamu kabarang sinabutan sin pagpamahalayak ini yatud namo maun kaniyo ingkalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin nabasataniw kaina ayat hasuratun Nahl. Hari namo pa hika tukbal in pangadjian nyadto. Manalam salam kami mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alapal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kakasih sin Allah ta'ala atiranan, masih kita niyo ha pangadjian bunga sin pag-iman salta na masih kita niyo pangadjian bunga sin pag-iman antara sing guru iwan sin murid. Aula-aula na hamasa na to ini mga anak po. Kagunahan na to yung pag-iman sa bunal iwan simbungan niya.
sabab diatungan kasusahan sa lagu-lagu. In ummat hajaman na to ini. Di gumam gaming kasusahan. Apabila in tiap-tiap siularan, bukun marayaw in hakikat sin pamarat saya nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salta di nila madawat in bunga sa rayaw-rayaw dahil di dunya sambil paadlaw akhirat. Mga anak po na mo imano siya hajaman na kauna. Iban hajaman ini nabahagi nagdua. Amanu wa kafaru. Aun mano siya nagparat siya patuhan. Aun mano siya wala na nagparat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. In mga sila nagparat siya pa Allah ta'ala. Sin pagparat siya iagad nila in naraak si mahasut si mahatinggi maun kanila. Janji sin Allah Ta'ala kanila. Bukun sila injimanji. Sarawa janji si mahasut si mahatinggi. Kaya baita hanapin nila iban rasul nila. Apabila sila di mamutasire nga kabayaan sintuhan nila. Doon da sila hasalakan kabayaan sintuhan hapag-iman sa bundan. Hapanauhid sa bundan. Iban hapangagad hasara sin Allah Ta'ala mattan-mattan. Pananamun sila sin Allah Ta'ala temporary karayawan diha dunya aula-aula na karayawan kakal hadlaw kana. Ada po ni mga sila nagkupur. Kaya kaharad nila aun intuhan. Kaya kaharad nila aun insara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tarawa wala nila hinanging kabayaan sintuhan nila. In iagad nila kabayaan sin napsu nila iwan sin syahwat nila. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Sabunal-bunal tuo di mga sila. Nagkupur hasyara sintuhan. Iban piyang himuting nila insyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika ashabul jahim. In sila yan. Tiyatakamahan sin Allah Ta'ala hadlaw kana apinal ka jahannam. In kabuhi nila riha dunya sa pantun alun. Harakat malawum. In alun harakat malawum, sambil ista malumus. Nawang sambil ista malumus, biadin na tao. Wayroon tao, manjari, maghinang bay, hataas sindakat. Wayroon da tao, manjari, maghinang bay, halawm sindakat. In kabuhi si mga sila nagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sin sa kaula-ula. Nagbay harakat
hataas sindakat iwan halawm sindakat. Nananaman ako no mga anak po, bang biyadinin parasahan mo. Misanin hataas sing kapal bang kau kiugdan sintay pun, kiukugdan imbaran mo, kiukugdan sasakatan mo, kiukugdan dakat. Dahil nga sabab yan mga anak po. Tayong hugin niyo imbita sin Allah Ta'ala. Apabila yung mga sila ini, di sila magbing pakabayaan sin Tuhan, sininnikmat sin Allah Ta'ala barkala-kalaan yan ughara kanila, bat supaya sila makapangannal marayaw magtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumagawa, wala nila rayad to, iyagad din kabayaan sintuhan nila, iyagad nila kabayaan nila ra, paman sin Allah Ta'ala, padukulu abwaba jahannama khalidina fiha. Tud na kamu palawm sinapinal ka jahannam. Fajuku ajab al-hariq. Nanamaniuna. Hipananam sinallahu ta'ala in siksa sunog hadlaw susunod. Khalidina fiha. Pagkakalun sila si mahasud si mahatinggi doon sin halawm apinal ka jahannam sunog. Bang sila mahinang naabo pabalikon sila sin Allah Ta'ala pabiyasing ka inatagna. Hipananam kanila. In kaari nila nagkupur fa Allah Ta'ala simpialang ka sila sin Allah Ta'ala. Hipananam kanila in kaari nila ng imuting patuhan simpialang ka sila sin Allah Ta'ala. Palabi sa maswal mutakabbirin. Sangi paghulaan si mga sila nagtakabbur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indo sa taud-taud si mano siya babaw singgumini nagtakabbur. Maita tiyaabit ti iblis magtakabbur. Himarayaw usog abuhan, himangi usog abuhan, hitaka panghati abuhan, hiway panghati abuhan, ingkatan yadto. Biyayta sin Allah Ta'ala apabila sila di nga hinang pagkupur iwan pagputing, palabi sa maswal mutakabbirin. Sangi paghulaan mga anak po. In apinal ka jahannam. Misan hindi hadong niya ini. Apabila patayon sinsamsil ko, hangkarom sadya, di makatug yung mga sila biyak sa hamahagpay. Kaya din na mga anak po inadlaw ka na. Na in signal di matung hamasa na to ini, signal alamatin manusia. Matao din nagkupur, matao din nagtakabur, matao din nang himuting pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, palabi sa maswal mutakabbirin. Mangi dahil paghula nila riya dunya. Aula sangi paghula nila hadlaw kana. Mga anak po, ang kabtangan sin Ali radhiyallahu an. Uno yung kabtangan niya, inakiniya. Upat karayawan, bang niya mahinangin upat karayawan ini. Tay maun kaniya sintuhanin upat karayawan isab.
Uno yan, tuwanin upat karayawan yan. Apabila mo na hinangin upat karayawan ini, tampan hahinang kakupur. Tampan hahinang pagputing. Tampan hahinang takabur. Nauno yan mga anak kapo. Hisiu-siuin tao. Di sumuhon mangarapin atay niya patuhan. Hisiu-siuin tao. Usog na ka, babae na ka. Kauhaan tagupat ka dyan. Timaallukin atay niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan pangayoon niya, iwansin wala niya piyangayo, hiril kanya sin Allah ta'ala. Magkagunahan kita niyo mga anak kapo, indirihilan sin Allah ta'ala katutan niyo, mapakaitan niyo hakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inarisin Ali radhiyallahu an, di magpanaugin Allah ta'ala musibah kasusahan. Bang bukun sabab ti mauding pagmaksiat sin tao. Na. Pamandugahan na to kuno mga anak kapun di matuhamasa na to ini. Bukunin aturon na to ini sadya. Bukunin aturon na to sadya amin hantara na to iwan sin tao. Sa aturon na to inhantara na to iwan sin tao. Tudyo pakawayaan sin Tuhan, imamu at tawawala. Ba't bangsaw pa, may niatod na to. Ikaw iwan, ako iwan sin sila, ingguwa takabur. Laong mo ako'y marayaw, laong niya ikaw kiyaray marayaw, laong sinyad to siya rin marayaw, di magdaog. Bang tudyo pa Tuhan, way rumagyan siya Tuhan im manghukom. Nah, ini kaisa. Kaita sin Ali radhiyallahu an, tampan hakakupur, tampan hapagputing, tampan hapagtakabun. Suway in atay niya kawan takupat kajam. Natutog siya iwan simbati, ti mataaluk pakawayaan sin Allah ta'ala. Dahil nga sabab yan, apabila siya mangayo hirihil sin Tuhan, hirihilin piyangayo niya, iwan sin wala piyangayo niya. Turan niyo mga anak po. Di magpanaugin Allah ta'ala kasusahan bala abawaw singgumi. Bang bukon pa sa babansin pagmaksiat. Di matampanin maksiat, di matampanin bala, bang bukunin manusia humarap pa Allah ta'ala. Nah, masa na to ini, aun na makakabtang long niya, uno na intiungod kato tanyo sin Tuhan. Rung, di manjari. Dahil na subun, uno na inahinang kusala pa Tuhan. Buko ni pamong na to, uno nentiungod ka to tanyo sin Tuhan. Dahil ni pamong na to, uno bahain mali ko wala ko na inang. Uno bahain kamalian ko tudyo pa Tuhan. Uno bahain kamalian ko tudyo pa pagkahi ko. Tudyo pa maas ko. Tudyo pa taymangod ko. Tudyo pa pangdaig ko. Tudyo pa laong singkauman ko. Rayan mga anak po. Hikaru at tampan. Kasratut tawbah. Pataura in pagtawbat mo. Unin natin yung pagtawbat. Sumanggo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon pasanggo po ng tao. Sa insilakatan manusia, sumanggop na sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga tuwan. Dahil nga sabab yan, tiwukila sin Allah ta'ala,
haparman niya tungod pa mga bariman. Wa tubu ila Allah ayyuhal mu'minun. Pangayo kamu kaampunan patuhan. May tayad tinallahu ta'ala naghubaya-hubaya tiyawag sila. Sa babinibli sa paan sila. Ayaw na alaw na bata pakaw. Ayaw na alaw niya makusog pembaran mo. Subay ikaw nakiking na. Kung yamang anak po. Pag uus-uus kau tuan magtawbat pa Allah Ta'ala. Apabila kau nag-uus-uus nagtawbat pa Allah Ta'ala, tayma, anta makbulun indallah. Tiyayma sinallahu ta'ala inniyat mo. Tiyayma sinallahu ta'ala inlapal mo. Tiyayma sinallahu ta'ala inhiwal simpito ang gautabaran mo. May tayad to. Sabab si mujud in atay mo. In sujud sin atay makaminsan da. Di siya tumunga suway na mabutas inyawa iwan sinjasad. Dahil nga sabab yan, bang nakasujudin atay niya tudyo patuhan, di siya lisuan magtagipon patuhan. Way makatampan kaniya liso sa kawa, tibot katan. Maita, marayaw paghulaanin sulga dahil sindunya. Nula na kulaan maghihinang kuan sila, automikbam. Kabuab bukalong na kamo, paluparan takaw sin automikbam. Surayan to na. Intampan hakakupur, intampan hapagputing, intampan hakatakabur. Sarum sa adlaw, sumanggup kita niyo patuhan. Insanggup na to patuhan, la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun. Supaya kamu kaulungan sintuhan. Magkakunahan kita ni ulong sintuhan, misan wayroon na tao maulong kato taniyo. Bangmayan, intunggal, mahasut si mahatunggi, maulong kato taniyo. Kakausan da sintuhan, paulungunin katan, piapan jari kato taniyo. Ampain kita ni manusia, puspusun na to nindayaw na to. Ubusun na to nindunya ini, hirihil mong patao. Bangman lumasakay mo. Di da, pag ubusin dirihilan mo, bukon na isang malasakay mo. Amo yan, mga anak po. Magkakunahan kita niyo, iniyat na to na tayma. Magkakunahan kita niyo inlapal na to na tayma. Magkakunahan kita niyo inhiwal simpito ang gautabaran na to na tayma. Sumagawa, mga anak po, duwa yung pagtayma. Na tayma pamangi, iwan na tayma pamarayaw. Imbar iman, tayma sadya, pamarayaw. Turayan, mga anak po. Hikatu tampang. Hakabtangan sin Sayyiduna Ali karramallahu wajh. Kasratul istighfar. Pataurain lapalmu astaghfirullah al-azim. Tasbihi. Tasbihi rumadlaw. Naita, tiag kita sin Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu, uzkurullaha zikran kasira. Mga kamu beriman, patauran niyo, impagjikir niyo patuhan.
Imataod pagjikir bar iman. Inwayron pagjikir bukon bar iman. Kagunahan na to, hamasa na to ini mga anak ka po, patauron ng pagjikir. Junjungan taniw alayhi salatu wassalam nagsabda. Biyaitaan nin tao Makkah. Biyaitaan nin tao Madina. Biyaitaan in hamasan niya ibansin. Di na sila magabot. Kamuan alang si malayo kita niyo katantan piyabaitaan. Uno yung pabaita mga anak po. Jaddidu imanakum. Ay niyo pagparaana in iman niyo subay gusad niya. Kakalituan badyo india jagahan. Biya lang ng badyo ko ini nakatuko na badyo. Lumag na isab simbadyo branded misan ukay-ukay. Rasul sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Ay niyo pagparaanin iman niyo. Ay niyo pagpatiw-tiwain iman niyo. Ay niyo pagpalamahin iman niyo. Inagisin sahabat, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Biadinin kagina mo, in iman na mo, bago sadyari magkaraan. Ang paimbadyo mo, misan biadin yung pag-ayad mo, maranda. Biadin lang na, ya Rasulallah, in hinangun na mo, unin hinangun na mo, bang hinang, unin amalan na mo, bang amal. Ang pain-iman na mo, bago sadyari magkaraan. Ang pain-iman na mo, makusog, di maglamna. Unin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panagnaan. Aksiru patauran niyo. Wayron mabaya tiu-tiu sin. Wayron da mabaya tiu-tiu badyo. Wayron da mabaya tiu-tiu taumpa. Mga unda pati ng kaadlaw makarwa siya magsalin taumpa. Jaddidu imanakum. Nauno ini ikabago di magdaan bago sadya. Patauran niyo illapal niyo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Napataod na to yung mga anak po. Aung panag-iitikad sinlapal ini bang mulong na piyataod himaw pinumul mo. Astagfirullah. Di da makapahaw po, di da misa makapahaba. Sabab ubos na kaya nukil sinallahu ta'ala in kabuhi na to iwan sing kamatan. Aksiru bi qawli la ilaha illallah. Patauran niyo in lapal niyo la ilaha illallah. Urayan mga anak po, bang mataw din lapal mo, sing kalimatu syahada, sing kalimatu tauhid, di magkaraanin iman mo bago sadya. Bima bainaka wa bainallah, antara mo iban sintuhan mo. Di makasuok kay mong syaitan. Di makasuok kay mong mananasat. Maita yaon habaran mo ing kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon hajantong mo, yaon harila mo, yaon hahiwang simpito ang gauta mo, in lapal kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aturayan mga anak po. Nabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan po nendusan niya na kauniban na kahuni. Sakawa, indum iwan sinadlaw, piyataw din lapal niya. Amuyad to mga anak po.
In sumuno di kaupad. Kasratus syukur. Pataura in pagsyukur mo patuhan. Pataura in pagsyukur mo patuhan. Bangkaw nakapataod sin pagsyukur mapatuhan. In tiyo-tiyo kakausan sin Tuhan patauron. Tuhan tanyo Rabbul Alamin ayat haupo betan kita niyo sin makadamid sa tao. Unuin makalara kataw, di siya makapagtagipon marayaw. Di siya makatampan ding nasabutan niyo ito. Palman sin Allah Ta'ala, alhaakumut takasur. Di na kamu makapagibadat marayaw. Di na kamu makapanasbi marayaw. Uno'y sabab, nasasaw na kamu simpagpatauran karayawan dunya. Alhaakumut takasur hatta zultumul makabir. Kaya ingatan niyo way na karayawan niyo, suway na kamu rin magpakito akubul. Pangasubuhan na kamu pag-ansin niyo way. Aturayan mga tuwan. Mga anak ka po. Na, hisiyusin tao na pataod niya yung pagsuko niya patuhan, bukon patao. Karausan sin Allah Ta'ala magpataod. Di mo karausan ni magpataod. Sa hinangasad dyan sabag. Wala in syakartum la ajidannakum. Bang niyo piyag syukur. Indirihilan sin Allah Ta'ala. Wala kiyaragdakan. Sa ganapan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturayan mga anak kapo. Yadto indeng ha mga tampan simpagkupur. Simpagputing. Simpagtakabur. Amoy jima jato hamasa na ito ini. Damik kayan mga anak kapo. Su'ila Ali radiyallahu anhu. Naasubu in Ali karramallahu wajhu. Unin pangasubu kaniya anil khairi ma huwa. Naasubo siya, unulong ng pagtagon karayawan. Baitay kami kunulong niya, bang unuin pagyanon karayawan. Sabab, impanghati sintaw sing karayawan, mataod sing. Mataod bulawan, mataod kabun. Naunin jawab sin Sayyiduna Ali. Tu parakala. Jawab niya tu parakala. Impangasubo niyo anil khairi wa ma huwa uno impagyanun karayawan hika isa. Kasratul ilm. Pataura impanghati mo. Nah, sundalo, inambuok sergeant, inambuok general. Haon yung mataas gadji. Sinsali-sali na sila sundalo. Inambuok sergeant, inambuok general. Mataas yung gadji sin general. Maita. Mataas yung pangadji sin pataura in ilmu mo pagtuhan. Bang kaurima yaw ha ilmu hantara sadya sing kamu pia ingat kay mo sintuan ingatay nini. Apabila mo ingat ilmu pagtuhan, pag-iman sa bunal, panauhid sa bunal, pangakadasara sin Allah Ta'ala sa bunal, ikaw na inahipo sing karayawan.
Maita, ikaw na inahipo. Maita, dua-rua insuku. Maita, dua-rua insuku. Aung kay mo karayawan dunya, aung pa kay mo karayawan hadlaw. Natutunaw na in buhok mo, natutunaw na in unod mo, natutunaw na in bukog mo halawang singkubul, yaring karayawan mo, mag-anod-anod kay mo maun. Aturayan mga anak po. Tampansin mangi. Tampansin pagkakupur. Hikarwa. Unong beta sinaling. Kasratutta. Pataura yung pagtaat mo patuhan, ay mo pagtaat yung kabayaan mo, ay mo pagtaat yung kabayaan nila, sa yung pagtaatan mo, kabayaan sinallahu ta'ala, amin pihatod mo kay mo panjunjungan, alayhi salatu wassalam. Maita, wa man yuti'illah wa rasulahu, fakad faza fawzan azima. Hisiw si mano siya matanim pagtaat niya pa Allah Ta'ala. Way niya pagtaatan ingat niya. Sabdanan siya nakaingat hasabab. Singkawa siya sin Allah Ta'ala. Pasanyangun siya sintuan ding hadunya sambil padlawa. Nawang di masanyang sadya siya riya dunya pangatud niya sa siya na taupay si deng hadunya sambil paadlaw akhirat apabila way pagtaat niya pa Allah Ta'ala. Aun dalil, bang wala na kau nagtaat, nagmaksiat na. Wa man ya'sillaha wa rasulah. Hisiusin taw nagmaksiat patuhan niya iwan parasul niya. Fakad dhalla dalalan mubina. Siyanan inna laung sinlaung amad. Laung piyagtuuran. Laung di na mabaya magbalik pa kaamuhan. Aturayan mga anak kap. Ini katu. In magpagyanun marayaw. Kasratut ta'ah. Ini katu kasratul ibadah, pataurain pag-ibadat mo. Wajib iban sin sunnah. Bang aun na fardu, aun na sunnah. Aun timatapil kaniya. Aula hamasa na to ini mga anak po. Para kala dakula hindi matuha masa na to ini. Amin mag-asubo kita niyo pakaniya habaran na to. Naparayaw na to dabahain pagtuhan na to. Amo yan to. Naparayaw na to dabahain kabayaan sintuhan hapangagad na to kaniya. Karunahan na to asubuhon hamasa na to ini. Anak po. Na yadto mga anak po imbiyay ta kato taniyo sin ini Ali radhiyallahu an. Na mapuas din dito mga kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala tu para kala kalasahan sin Tuhan kato pabila na to ini kabawbugan into para kalin. Hikaisa into para kala lahum salasu ta'zimat aun tu panglaggo sing kita tudyo patuhan kabayaan sin Tuhan. Hikaisa mga tuan ta'zimul qalbi lillah. Suwain atay na to kawan tagupat ka jam namumuji patuhan. Di manjarin setan makagalaw haon. Di manjarin nafsu makagalaw haon. Ingkataan pakaradyaan ding.
Uno sadya, ta'zimul qalb lillah. Subay, in jantong natu kauhaan tag-upat ka dyan, namumuji pa Tuhan. Okay na mga anak ka po. Sumunod, ikatwa. Ta'zimul lisan lillah. Subay indila, namumuji sa pa Tuhan. Apabila indila namumuji pa Tuhan, di makalapal sing kakupur, di makakabtang sing kaputing, di makalapal sing pagtakabur. Malanuin atay. Bang lima nuin atay pagluwa sing suara niya malanu dah. Ingan niya, ta'zimul qalb lillah wa ta'zimul lisan lillah. Ini katu. Ta'zimul jawarih lillah. Panglaggo simpitu ang gauta tuju pa Tuhan. Amo na yan, imbiyata sinallahu ta'ala hapalman niya. Wa qila lillazina attaqaw, maza anzala rabbukum. Inagisim mga sila nagkukupur. Pamanga sila nagtatagipon pa Tuhan. Naing kamo yan, uno na hindi nga Tuhan niyo. Uno impera tong kaniyo sin Tuhan niyo. Sabing sila, neto na. Impamu si mga baliman, kalu khaira. Yamalan na mo imarayaw, impera tong kamu labindayaw. Tiyo din waktu na tumag-amal mga anak ka po. Inakaw na, ibuhan tahon. Bang kita niyo nag-umul kay man, naglako-lako nin tuhod. Nang nag-umul ka naman, nagtutuko naman ako. Ayan. Na, unin pa mong nila, kalu khaira. Naparatong kamo sintuhan, yung kaya na naman na mo, marayaw sadya. Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Pamanga sila naghinang marayaw riha dunya, sinsarayaw kayo. Wala darul akhirah. Bang aun dayaw riha dunya, labi indayaw sinadlaw kana. Ayaw kita niyo mati po mga tuan. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ayaw kita niyo mati po silingkat sin dunya ini. Bukun ini malingkat, malingkat. Amuna in atay namumuji pa Tuhan. Amuna indila namumuji pa Tuhan. Amuna impito ang gauta namumuji pa Tuhan. Nauno yan. Ingkatan hinang nila asibi dakula marayaw. Parman sinallahu ta'ala, wala darul akhirati khairun. Bangaong kaya na naman niyo karayawan diya dunya, lawin dayaw hadlaw ka na. Tumbas na sadya, di na kaupatabo, way na pag-inumuubat, way na yung katantan, tumakad na sadya kao sintat, tutungbasan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wala ni'ma darul muttaqin. In sa rayaw-rayaw, amo na yung mga sila nagtag-ipon patuhan kiukuyakan. Muttaqin, nagtag-ipon patuhan kukuyakan, iwan miuga hamulka sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, uno pembeta sintuhan, talusun na to, jannatu adnin. Yung kahulaan nila, surga umbulambu. Yadkhulunaha amoting kasuran nila, tajri min tahtihal anhar, mag-anud-anud, daig niya yaon, hasaw niya yaon, kakuyakan. Ayin tao maglag si pagpapayuan. Maglag si marayaw, hikadakat. Na aw nakawakan nila ito, aw nakawakan nila kadung, aw nakawakan nila puti. Tuhan, yadturid to'y marayaw. Na, lahum piha ma yasyaun. Yadturid to jukuping kabayaan nila.
kadzalika yajzillahul muttaqin. Iyan firman sinallahu ta'ala, tungbas namo hamanga ipon namo miarad sing kabayaan namo, wala sila nagkupur sarawa ingkauhan tak upat kajam kabuhi nila, inatay nila malano, insuara nila malano, impito ang gauta baran nila malano, natubtub na ridto mga anak po murah-murahan. Bang mayaning kita niyo hajaman na to ini, ihampanan kita niyo sinallahu ta'ala ring hamangi, kalna mangayo kita niyo kaniya, wayra makatampan kato tanyo ring hamangi, bang kawasara sintao, suway kita niyo umalog pakawasa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أدفع عنا البلاء، اللهم أدفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة، وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ibalik namo in suara maun pakaput suara murah-murahan ya pagbarakat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.